mablaw tanadayawa balayo sa minet ko na naisaruno Diyos ti mangted inaragsak nga paswayo isuting mayan ni kada kayo umay kumablaw tanadayawa balayo sa minet ko na naisaruno Diyos ti mangted inaragsak nga paswayo apo ti Mesyas ari ti lubong naipasngay iti kulong ngano mo keningget panglaw ngayon tay pagwadan inaldaw-aldaw di Paskwa iparik na irik na paraging nayatawan kumat guran-gura hintay nga dami nagragsak liday ken lagi hintay iwagsak Paskwa iparik na irik na paragin na yatawan kumat guran-gura hintay nga't amin nagragsak liday ken laging hintay iwagsak liday ken laging hintay iwagsak